Orain bai, ez? Bon, egunon danoi eta lehendabizi barkatu pixkate atzeratuta gabiltza, baina badakigu, badaukagula jendea, leku hau bilatzen pixka bate trabatuta, eta eguraldia bera ere ez tegula lagun, ez? Ona iristeko, orduan, pixka bate itxoitea edo kortesiazko 10 minutu hoiek geure egitea erabaki dugu. Baina luzapen gehiagorik gabe hasiko gara eta lehendabizi berriro ere egunon eta eskerrik asko hurbildu zareten guztioi. Nolabait korapilo honi heltzera hurbildu zareten guztioi. Eta esker bereziak eman nahi dizkiet gaur hemen hizlari izango ditugunei. Uste dut ez dela bat ere ariketa erraza proposatu dieguna. Behintzat, ala jakinarazi digute, batengana, bestearengana jo degunean, korapilo handi bat eskuartean badaukagunaren jakitun, baina gaiaren berak daukan konplexutasunarekin edo, pixka bat, ez dut esango beldurtuta, baina bai uzkur. Beraz, eskerrik asko, ze zaintza sistema justu berdinzale, abegikor eta egia zein errotik zaintzailea nahi dugunok, eta aldi berean, edo horren baitan, hizkuntza eskubideen bermea eta euskararen normalizazioan aurrera egitea, arestian aipatu dudan bezala, badakigu korapilo handi bat daukagula eskuartean. Korapilo konplexua. Konplexua, baina era berean oso modu errazean formula daitekeena. Zaintza on, egoki eta justuaren parte da, norberaren hizkuntzan hartatua izatea. Milaka herritarren kasuan, euskaraz. Batipat, aintzat hartzen badugu, zaindua izateko premia, zaurgarritasun egoera batetik abiatzen dela. Baina era berean, badakigu, gaur eta hemen, zaintza lanetan ari direnak direla euskararako irisbide zailena dutenak. Eta gainera, zaintza arloaren ezaugarriak eta lan baldintzak oietxek berak direla irisbide hori zailtzen duten faktore nagusietako bat. Esan dudan bezala, formulatzen sinplea da korapiloa, baina heltzeko konplexua eta ertz askokoan. Eta aldi berean, heldu beharrekoa eta gainera urgentziaz heldu beharrekoa. Horregatik, aipatzen ari naizen esker on berezi hori gaurko hizlariei. Ertz askoko eremu zail honetan, argibideren bat edo beste, ekartzeko ariketa egingo dutelako. Bide bat urratzen hastekoa. Alde horretatik, mintegi honen helburua ez da irtenbide zehatz eta erabatekorik proposatzea. Uste dugu gai honetan oraindik urrun gaudela horretatik, oso urrun. Asko ze xumeagoa da helburua. Hain justu, gaiari heltzen hastea, hizketan, entzuten, ikuspegi, ezagutza eta bizipenak elkar trukatzen. Arestian, aipatu dudan, zaintza sistema justu eta errotik zaintzaile hori helburu. Baita hizkuntzauzien parametroetan ere. Elkarrizketa bat probokatzea litzateke kontseilutik hemen gaur gertatzea nahiko genukeena. Eta bereziki elkarrizketa lan ildo hori bereziki piztea euskalgintzaren baitan. Euskalgintzak bere baitatik egin beharreko ariketa moduan. Urte asko dira jada, 2 hamarkada eta erdi gutxi gora bera esango nuke, euskalgintzatik ulertu zela lan mundua
arlo sozioekonomikoa esaten dioguna, euskalduntzea ezinbestekoa dela egiazko normalizazio eta biziberritze eszenatoki batera iristeko. Normala da, ez? Hemen gauden guztiok ere ulertzen dugu hizkuntza baten normalizazio prozesuan erabatea guztiz eragin beharreko eremua dela. Izan ere, gizarte bizitzako motor funtsezkoenetako bat da, eta milaka herritarren bizitzaren eguneroko erena jaten duena, ezta? Horrenbestez, eta gogoeta horretatik abiatuta, urte guzti hauetan, euskalgintzak egin du lan handi bat, eremu hori nola euskaldundu pentsatzen, aztertzen, metodologiak zehazten, politika publikoetan ikuspegi hori txertatzen, ariketa praktikoak, ekintza planak, euskara planak aurrera eramaten. Laburbilduz, eremu sozioekonomikoan euskararen normalizazioa xede dela esku hartzen. Baina oraintsu arte, euskalgintzatik eremu sozioekonomikoan pentsatu denean, ia erabat fabrikan pentsatu da, edo bulegoan. Enpresa handi eta arrakastatxuen logikan. Eta kanpoan utzi du, ia beti, enplegu feminizatu eta prekarizatuaren gainean sustengatzen den eremu sozioekonomikoaren parte handiena. Zaintzaren arloa esate baterako. Ez da kasualitatea. Eta badu azalpen argi xamar bat, Euskalgintza ez dago gizarteko logiketatik aparte. Aitzitik, gizartean gertatzen denaren ispilu da askotan. Eta gure gizartea zeharkatzen duen, arrakala handienetako bat, lan produktiboaren eta erreproduktiboaren banaketa eta hierarkizazioa da. Lan erreproduktiboari lanaren beraren kategoria ezabatzeraino. Eta aitortzen zaionean, erdizka aitortuz, eta baldintza okerrenetara eramanez. Beraz, hortxe gure jendarteko arrakala eta kontraesan handienetako bat. Izan ere, denok badakigu gizarte moduan dugun erronka handienetako bat dela. Are, badakigu bizitza propioetan dugun erronka handienetako bat dela. Denok zeharkatzen gaitu. Datuetara etorrita. 2017an Euskal Herriko biztanleen 20% urtetik gorakoa zen. Eta 11%aren bueltan 75 urtetik gorakoa. Bestera batera esan da, 10 biztanletik 3 75 urte baino gehiago zituzten. Datu hauek atera ditut, Euskal Herriko datuak topatzea ez da ariketa erreza izaten, Eusko ikaskuntza 2021an argitaratutako txosten batetik, interesgarria, zahartzea eta menpekotasunaren hartatzea Euskal Herriko lurraldeetan izenekoa. Gainera txosten horretan azpimarratzen da, joera hau, eta deno dakigu, datua jakin gabe ere, gure bizi esperientzietatik abiatuta, joera hau azkorra dela, ezta? Txosten horretan bertan egiten den aurreikuspenaren arabera, 2021an, hemendik 7 urtera, 20% izango dira 75 urtetik gorakoak Euskal Herrian. 2021an baino 7 puntu gehiago. Denok dakigu, biztanleria zahartzen ari da, eta horrek zaintza premia berriak, handiagoak ekarri dizkigu. Eta hala eta guztiz, zaintza ez dago agenda soziopolitikoaren lehendabiziko lerroan. Euskararen normalizazioa bezalaxe, hortan konfluitzen dugu. Edo, ematen zaizkionean irtenbide partzialak ematen zaizkio. Oraingoz orain ez dago herritunen proposamenen ardatzean. Ez bada mugimendu feministaren eskutik, iragan azaroko greba feministak aldarrikatu eta azpimarratu bezala. Arestian esan dudan bezala, gure jendarteko beste desberdinkeria askoren abiaburu den lan produktibo eta erreproduktiboaren arteko arrakala eta hierarkizazioaren emaitza. Lan feminizatu eta prekarioaren iturri. Naiz eta guztion bizigarritasunerako oinarrizko eta ezinbesteko lana izan.
arlo sozioekonomikoaren euskarria. Berriro ere datuetara etorrita. Esanguratsua da Iparregoa Fundazioak iaz egindako azterketaren emaitza. Zaintzan orotara egiten den lana zenbatuko balitz, arlo horretako langileek sortzen duten aberastasuna, Hego Euskal Herriko barne produktu gordinaren 25% litzateke. Esate baterako, industriak sortzen duen 17%, baina dezente handiagoa. Hau guztia hola izanik, hau da, zaintza guztiok zeharkatzen gaituen premia eta jarduna, eremu sozioekonomikoaren ezinbesteko oinarria eta lehenago aipatu dudan bezala euskalgintzak argi izanik eremu sozioekonomikoaren euskalduntzea dela, euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egiteko baldintzetako bat, zaintzaren eremua hala eta guztiz ez da apenas kontuan hartu arloaren lanketan. Aipatu dut lehen, gauza askotan gizartearen ispilu dela euskalgintza. Are, esango nuke, minorizazioaren beraren emaitza dela sarritan, gizarteko joera nagusietara makurtzeko premia. Minorizazioak erantzitako aje eta ezinak, homologazio eta prestigiatze sozialaren bidez leuntzeko joeraren emaitza. Hobeto azaltzeko adibide bat jarriko dut, duela urte askotakoa, atzera egingo dut urte askoz. 80ko hamarkadaren erdi aldera, 83, erdi aldea baino lehentxeago, 83 inguruan, garai hartan Euskaldunon egunkaria ibiltzen hasi berria zen, eta egin zuen ekarpenetako bat, garaiko idazle eta intelektual handienak, igandeetan, txandan, ekarpena egiten jartzea, iritzi artikulu bidez. Xabier Lete, Ramon Saizar Vitoria, Jose Austin Arrieta eta Angel Ertxundi. Aritzen ziren, hitz lau izeneko sail batean, gazteok dinosaurioena esaten genion ironiaz, baina era berean miresmenez. Eta gogoan dut, izaten zen, igandero irrika handiz irakurtzen genuen zerbait, garaiko gizarteko bide horria gidaliburua han aurkituko genuelakoan gizarteko arlo guztiak aztertzen eta ukitzen zituzten. Eta gogoratzen naiz, euskararen normalizazio eta biziberritzeaz ari zirela, ez dut gogoan nork, eta saiatu naiz hemerotekan aurkitzen, baina ez dut topatu, esaten zuela euskarak behartzuena korbatak zirela. Batek esan eta besteak jarraitu. Hau da, euskarak korbatak behartzituen. Ni orduan 25 urtera iristen nintzen neskagazte bat nintzen, egunkaria bertako langilea, hor idazten zuten guzti horien mireslea, baina oso garbi daukat korbaten kontu horrek sortzen zidana, ezta? Ze euskaraz ardazten nintzen, euskararena nire ardatzeko borroketako bat zen, baina korbatak nigandik oso urruti ikusten dituen, ez? Eta nolabait, euskararen normalizazioaren motor izatetik kanpo sentitzen nintzen, ez? Korbata gabe doakabe bat, ezta? Ulertu nuen, ez? Prestigio sozialaren irabazteaz ari zirela. Hainbesteraino ematen zigun burmuinak eta ulertzen genuen. Baina horrek ez zigun arrostasun sensazioa gainetik kentzen. Ulertzen genuen prestigio sozialaren beharra minorizazio egoeran gaudenek ezinbestean egin beharreko ariketa bat dela, ezta? Naiz eta ariketa horren ordaina sarritan garestia izaten den. Hain zuzen ere, hegemonikoak diren balioak eta menderatze mekanismoak birsortzea. Korbatadunak gure baitara ekartzeko aleginean xahutzea indarrak eta ezinbesteko ditugun beste aliatu batzuk erabat ahaztea. Esango nuke, hauxe dela
urte dezente beranduago ere euskalgintzari orokorrean gertatzen zaiona. Eremu sozioekonomikoaren definizioa egiten duenean, ezta? Prestigioa irabaztearen logikak bultzatu duela, erabiltzen duen definizio horretara, eta parekatzeko grinez homologazian amiltzeko joera handia dugula. Baina ezin dugu ahaztu euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua zerbait baldin bada gizarte eraldaketa prozesu bat dela. Funtsean, botere harreman jakin batzuek itzulikatzeko prozesu bat. Hizkuntza auziari lotuak, baina botere harremanen itzulikatze bat. Hizkuntz minorizazioa botere harreman zehatz batzuen emaitza baita. Eta feminismotik ekarritako begirada intersekzionalak erakutsi digu boterea erpin askoko mataza konplexua dela. Zapalkuntzek elkar eragiten dutela eta horren bestez askatze mekanismoak ere elkarren indartzaile direla. Hau da, eraldaketa prozesuek osotasunik izango badute elkar hartuta eta aliantzan aritu beharko dutela. Hildo honetatik, azken boladan dabilkidan kezka bat partekatu nahi dut gaur hemen zuekin. Ez daukat ikerketa bat egina, baina hala eta guztiz badaukat dezenteko ziurtasuna. Euskalgintzaren baitan, eraldaketa sozialaren logikak, begirada intersekzionalak, feminismoak egindako ekarpenak bizi izan dituela momentu hobeak. Esango nuke, momentu honetan, hoberenera ere, egindako ariketatzat hartzen dugula askotan, ez? Nolabait, euskalgintzak egindu ariketa hau. Ahaztuta, etengabeko jarduna dela, etengabe bestei entzutea dela, eta etengabe berritzea dela. Hori da, balirudike, ez? Bide hori da egintzat emana dugula, gainditutako pantailatzat. Behar bada gero izango dugu, honi buruz lasaiago hitz egiteko aukera, eta impresio partekatua den jakitekoa. Baina bukatzeko, Audre Lorde idazle estatu batuar beltz eta feminista ekintzailearen hitzak ekarri nahiko nituzke. Oso hitz edo esaldi maiztu ere, batzutan arrisku horiek ere izaten ditugu, esanaren esanaz balio gabetzeraino, baina bueno, arrisku hartuko dut. Ugazabaren tresnekin nekez eraitsiko dugu Ugazabaren etxea. Edo bestera batera esan da, Ugazabaren tresnekin inoiz ez dugu eraikiko gurea. Tresna berriak irudikatzea, eraldatzea da, eraldaketa bultzatzea. Eta funtsean, hizkuntza politiketan egiazko jauzia ematea hori da. Alde horretatik, gure helburua, asmoa eta proposamena gaurko mintegi hau izan dadila zaintzarekin dugun korapilo hori askatzen hasteko tresna berriak sortzeko hasitxo bat. Eskerrik asko.
Hau da dantzaiteko, baina ez du dantzaikingo. Bueno. Bai, listo. Bueno, a ber, iritsi gehala pixka bat hola. Bueno, egun hon, Ainhoa eta Miren gea, Bilgun eta Emagin, aizpak, beti hola elkarlotuak, orduan saiatuko gea gaurkoa ere, bueno, hola iten, pixkat elkarlotzen gure diskursoak, bazkeneko urteetan ez oso pareko jungealako, oso komplexua dan gai batei, gai bat xehetzen eta proposamenak iten eta handa hemen eragiten, norabide ezberdinetan, emaginetik akaso gehiago herrietako prozesuetan, eta Bilgunea gehiago nazio mailako borrokaren artikulazioan, ez? Mila esker, gonbidapenagatik, nahi sekulako poza eman zin euskalgintzak gai hau hartzea, batetik dalako, zerbaiten sintoma, esango nuke mugimendu feminista berriz ere asmatzen ari geanan, eta bestetik ere, guretzat badalako etengabe gurutzatzen zaigun korapilo bat. Eta orduan, horrei propio gune bat eskaintzea, oso pozgarria da, eta ziurrenik, hazi bat fijo ere ingo deula, baina hortik aurrera ere, seguro beste gauza asko. Guri tokatu zaigu, beti bezala, marko pixka bat jartzea honei, orduan ez gea sartuko hainbeste, mintegiak dakan, zaintza eta euskarak nola elkar gurutzatzeuen, botako ditugu igual intuizio batzuk, edo ikasitako prozesuan ikasitako batzuk, baina itxoin denbora, jarri modet. Baina hoxe, guri tokatu zaigu pixka bat markoa jartzea. Orduan, hasi nahi genuen, azaltzen zergatik diogun zaintzak edo funtsean bizitzak erdigunean jarri behar ditugula, eta zergatik aldarri hori daramagun mugimendu feministan. Iruditzen zaigulako ukatu egin degula, guztiz izaki hauskorra gehala, bizitza zerbait eskorra dala eta zaurgarritasunak definitzen gaituela. Eta esaten dut hau, ze askotan egiten dugu, menpekoak eta ez menpekoen arteko banaketa bat, oso arriskutsua lotzen dalako kapitalismoaren funts edo oinarrizko elementu batekin, ez? Eta dala gizakiaren mugagabeko garapenaren idea hori edo bestera batea esan da, arrakastaren, ez, kuspide hortan eotea autonomiaren ideia danatik banatzen gaituen zerbait, gure gorputzek edo lurraldeek mugarik ez dakatenan ideia hori, eta ez dagoela ezer elkarlotzen gaituena, alegia, ez dakagula batak bestearen beharrik eta ez dakagula beste izakiekiko inungo beharrik. Orduan, beldurgarria da, zaurgarritasuna, ez da atsegina pentsatzea gure bizitzak bukatzen diala, dakagula lurralde bat etengabe ez badegu zaintzen, gure kontra ere etor daitekela, baina gure bizitzaren parte bada. Eta hor kokatzen dugu pixka bat mugimendu feministaren aldarriaren oinarria. Bizitza ez bada zaintzen, bizitzak ez badaude erdigunean, eta bai kapitalaren metaketaren logika hori, eta gehiago prekarizatu egiten dialako, ondatu egiten dialako, eta ondorioz guk esate dugu behintzat derrigor zaindu behar degula.
bai, eta gaina esaten dugu derrigor zaindu behar degula eta elkarrekin zaindu behar degula, elkar zaindu behar degula. Alegia, elkarmenpekoa gehala, komendekoak gehala, bizi dugun munduarekiko erabateko lotura baten bizi gehala, mundu honetan ere beste asko bizi gehala, ez bakarrik gu, eta kate bat bezala osatzen degula, ez ekosistemaren idea nahi gustatzen zait. Hemen bastante gehiago, gero herrietan, baina, bueno, hori geroako. Orduan, bueno, hori da pixkat gure abiapuntua, ze gertatzea, zaurgarritasun hori ez dala berdin banatzen, gaur egun, gure maila politiko, ekonomikoa, sozial eta politikoaren arabera zaurgarritasun hori ere era batea edo bestea banatzen dala, eta metatzen ditugun privilegioan araberako zaurgarritasun egoera baten edo bestean aurki gaitezkela. Eta hau kontuan hartzea, iruditzen zaigu ezinbestekoa dala naiz eta izan, ez? Guztion bizitza oinarritzen den elementu bat, gero, bai, guztiok ez gea berdin auskor. Horrez gain esango nuke, hau guztia, bai, autonomiaren falazia hori, gezurra handi hori mantentzeko, sistema kapitalista patriarkalak behar dula bizitza horietaz, gure bizitzetaz arduratuko dan norbait, bai, eotea. Eta arduratuko dana aldala, oain arte bezala behintzat, doan eta isilgordeka. Bueno, Uzuri Agoitiz gure kide batek esaten bezala, bizibideen kontrol iraunkorra zailtzen den neurrian, beste alden moduan aurrera ateratzea arduratuko den norbait behar du. Eta horregatik, mugimendu feministan esaten dugu etengabe, ardura hori, bizitza sostengatzearen ardura hori, guztiz feminizatua eta arrazializatua daola. Oinarrizko beharrak asetzeko nolabait, azken batean sistema kapitalistak behar duela zapalkuntzan oinarritzen den, erabateko zapalkuntzan, ez genero zapalkuntzan eta arrazakerian sakontzen jarraitzeko apostua itia. Eta esango nuke, hau ja improvisazio, baina esango nuke ere mugimendu feministan badakagula zama antzeko bat bizitza bizigarrien aldarrikapen horrekiko. Eta orduan horregatik da pozgarria, beste batzuk ere gehitzen dianean, gero kontatuko digu Ainoak, ez akordioarena, zekaro ez da gure movida bakarrik hau soluzionatzea. Eta batzutan emateu baietz, begi asko dazkau, eta hori batzutan da pixka bat zamatsua, danon bizitzataz aigea. Bueno, hori esan da, kokapen txiki bat, aber guretzat zer dain zaintza, eta, bi alde zehatuko ditut. Zaintza da lana, da denbora, da esfortzua, espazio eta momentu zehatz batean esan nahi bat edo beste hartzen duna, garrantzi handiko lanak, bizitzaren oinarrian baldin badaude, pentsa, eta, esan nahi subjektibo eta emozional asko barnebiltzen ditunak. Orduan horrek egiten ditu berezi eta berezitasun hori kontuan hartzea izango da ezinbestekoa gerora ere sortu nahi degune antolaketa horrekiko. Pertsona baten edo askoren behar fisiko, psikologiko eta emozionalak bermatzeko jarduerak barnebiltzen ditu, eta izan daitezke ordaindutakoak, formalak, esango nuke gaizki ordaindutakoak, eta ordaindu gabeak ere ez, informalak eta hor gehientsunak sartzen dira. Orduan ez da bakarrik bada, baina ez da bakarrik sektore produktibo konkretu bat,
baizik eta, bueno, gauza askoz gehiago lotzen ditu. Hemen dazkagu, bueno, definizio ugari, eta ez da bakarrik akaso gurekiko sentitzen dugun, beharren bat sentitzen dugunean gurekiko egiten duten edo inbertitzen duten denbora, lan edo lan hori baizik eta, bueno, esango genuke, planetako pertsona eta izaki bizidun gehienek aurrera egitea ahalbidetuko duten baldintza politiko, sozial, material eta emozionalak eskaintzeko gure gaitasun individual eta kolektiboa. Hau da, nolabait mugimendu feministaren hortzimuga edo, hau da zaintza dana gurutzatzen duen nolabait, definizio bat, deker kolektifena da, ez da neria, baina, behin Jule Goikoetxeari aitu nion esatezula gure burua autogobernatzeko gaitasuna ere badala zaintza, ez? Gurea izaki guztion hortan. Baina ze gertatzen da, horrez gain, desjabetze prozesu handi bat dala, ez? Elkarlotzen dialako eremu honetan, askotariko fenomenoak, ez? Lan prekaritatea, lan merkatuko segmentazioa, pobreziaren feminizazioa, jardun bikoitzak, denboraren pobrezia, bizi proiektuen alboraketa, bazterketa soziala, indarkeria, eta adibidez datu bat nahi nun ekarri, ez dakaguna askotan oso presente, gaina ez da guk atea degun datu bat, baizik eta Espainiako bankuak, eta esateu lehenengo umea jaiotakoan, jaiota gero, emakumeak enfrentatzeiala bere ingresuan 11,2% galerara, bere lehenoko egoerarekiko. Eta aitak handitzen dula 0,15 eta 1,5% artean bere hasierako ingreso horiek. 10 urteren buruan, emakumeek galtzen dute bere hasierako egoera horrekiko 1,33%. Orduan, desjabetzearena guretzat da zerbait importantea, galtzen degulako denbora, galtzen degulako ere dirua, edo gure bizitzan aurrera egiteko gaitasuna. Orduan, kokapen hori nahi genuen, ulertzeko, badakiten bengo gehientxunek hori bakizuela, baina, kokapen hori itea tokatzen zitzaigun ere, jakiteko hitzeiten ari gehala prozesu oso konplexu bati buruz, hitzeiten ari gehala horizonte, arnaz luzeko prozesu bati buruz, horizontean dakagulako beste bizitza erdigunean izango duen eta kapitala alboratuko duen gizarte antolaketa bat. Eta, ustelkeriz jositako zerbait dela, ez? Idurrek ere aipatu izkigu hainbat elementu. Bale, eta ni jarraitukot pixkate mugimendu feministatik peiten dan kontestuen irakurketan bueltan. Pentsau, lasaiago gonitzela bigarrena izeten, baina no ha pasau. Hori, pixkate mirenek aurreratu dabe moduen, mugimendu feministak egiten daba analizi bat, mundu edo egiten da biela, ez? Krisi dimensional edo multidimensional aniskoitz batean gauzela, muga askokin egin dagulako topo, ez? Muga ekologikoekin, muga ekonomiko eta sozialakin. Igual, oinarte bai gondala espektatiba bat edo saldu dala bizitza hobe ongizate berdintasun baterako ideia bat, baina esan alda momentu honetan lotzabarik edo maskarabarik esaten gabizela ez dauela danondako lekurik edo danondako ez dauela bizi honik. Eta hor ikusten gabiz dauzen privatizazio prozesu danak, langileen esplotazioek, politika rasistak, patu patriarkalan sakontziek eta barrez.
bizitzan sostengo edabiela eremu oso ikusezin eta baztertuetan geratzen, eta horrek ekartzen dau, edo krisi honek ekartzen dau, jente asko ez dekola zainduek izateko edo zaintzeko gaitasunik modu errez batean, ez? Oso zailtasun edo, izugarrizko zailtasun eta bizela topetan zainduek izateko edo zaintzeko inkluso. Gero bai, esparru sozioekonomikoen berrigituratze bat emoten dabiela esan aldugu, eta ondorioz zaintza lanen erantzunkizun banaketa tradizionala bai, dabiela zalantzan jarten neurri batien, naiz da bardin jarraitzen dauen etxeko lanan sexu banaketak, inkluso lan merkatuko genero segmentazioek. Mirenek esan dabe moduen sistema kapitalista eta patriarkalak behin da barriro jarraitzen dau tensioe eta banaketan sakontzen, bai pribatizazioen eta publikoen arteko banaketan, bai ugalketa eta ekoizpenan arteko banaketan, etekinen privatizazioen, etekin ekonomikoen eta oinarrizko bierran arteko banaketan, eta horrek agerizen izten dau sistema kapitalista eta patriarkalan aliantza kriminal hori ez. Orduen, plantietan dugu krisia ulertzeko laugako, alde batetik, zaintza gutxi etxita dauela, ez? Dauela oso kontzepzio ertsi bat edo oso itxia dana eta oso balio eskasa dekona, bai sozialki, bai ekonomikoki. Bestetik, bai aldaketak emoten da bizela, idurrepe aurreratu dau, baina soziodemografikuek, soziolaboralak, politiko eta ekonomikuek, sartze tasa altu edala, dependentzia igotzen dabil asko eta zaintzale potentzialak izango dienak bera doiezela. Adineko pertsonan zaintza sama moduen ulertzen da gainera, bazterkerian dauz, ahaztute dauz, eta ikusi zein bihurtzen dira inkluso. Horbe, igual aipamen bat sartze feminizatua edo bakardade feminizatuari. Hirugarren gakue, 80. hamarkadan emon zan emakumeen lan merkaturatze masibo hori behartu aldugu. Horrek bai ekarria belako bizi ereduen aldaketa bat, bizi espektatiba baten aldaketa bat emakumeen partetik. Eta laugarren gako moduen politika neoliberalak. Azken hamarkadetan privatizatu dalako albezain beste, de hecho, publikoen zero inbertsio edo ez da inungo aldaketarik, ez? Horre, aipatzekoe, 2008 por ejemplo, zaintza arluen ez dela inungo zerarik lanposturik gehitu edo, datu batzu botako dauz gero Mirenek. Zaintzan etikan, zaintzan etikan bebai, irakurtzen dugu zaintzan etika oso atzerakoia dala. Eske batzutan esaten dalako zaintza sistema badakagula eta ez dakau. Izatekotan dazkagu batzuk, edo inor berariaz ere ez da arduratzen ontaz, batzutan gizarte zerbitzua gauza batzuk. Osea, zaintza sistema zitzeitea eta ez da orduan, hori beste gezur bada. Baina, guri horregatik hitz egiten dugu edo erregimenaz edo ze etikak ez ardazten dune hori, eta horregatik aldarrikatzen dugu ere sistema bat, bai, ez dagolako. Barkaue, hola. Hor, igual, klabe batzuk jasoteko eta propaganda pixkatiteko bai. Bilgune feministatik igez edo dala bi urte ez dugu goratzen, atara ginen, liburuzka hau dala Euskal Herriko zaintza erregimenaren erradiografia bat asko inaldielako. Mugatu egiten aldala neurri batean, porque bai hartzen dauz batez be, edo aztertzen duguz zaintza erregimenien, dependentzia egoeran dauzen personekiko zaintza lanak, batez be. Eta hemen jasotzen dugu pixkat, radiografia bat, zaintza erregimenaz berbetan gabizenien, zer barne biltzen den bertan, ez? Batez be, subventzioek edo laguntzatara mugatzen diela, baite
esan da, legedi batzuk proposatzen diela, baina diela guztiz familiaristak eta rasistak, ez? Eta horren ginen saiakera bat Euskal Herri mailakoa, hau da, Espainiar estatuko legediak eta kontutan hartuta, eta Ipar Euskal Herrikoa, Frantziar legediak kontutan hartuta, ez? Eta gero egin duen, jak estamos zabalduko dut, bai, infografia moduko bat, pixkat bisualki bebai ulertzeko, ez? Batzutan saia einaldiakun gobernantza edo burokrazia arlo guzti horrek enkajatzeko modu batean. Pixkat prozesu hau bebai, mugimendu feministarentzat izan dalako oso prozesu politikoa eta formatzaia bebai, igual ez dotik ezi horren beste burokrazia gobernu kontu eta legedien inguren, oin arte inoz, ez? Eta pixkat erradiografia honetan, zaintzan etika, momentu honetan ulerkera oso atzerakoia dela ikusten dugu, ez? Alde batetik oso familiarizatuta dagoela, eta baita be, eta oso lotuta hiperfeminizatuta. Hemen hainbat datu eta idurrek eta miren epe aipatu da, agertzen die emakumiek EAen zaintza lanen 70% betetzen da bezala, etxeko lanetan egunien ordu bete gehiago emoten da bezala gizonan aldien, inkluso urtien 400 ordu gehiago emoten da bezala lanetan gizone baino, bai. Baina soldatan 25% gitxiago jasotzen da bela. Horrek zer esan nahi dau, emakumiok lan pio bat ikin dugule eta asko ordaindu bako lanak diela, tartien zaintza lanak. Esango nuke, daudela hiperfeminizatua denboretan eta presentzietan, baina daudela ere hiperfeminizatuta gure buruetan da gure autopertzepzioan, emakumeen autopertzepzioan ere. Esan danontzat ere dia geha zaintzaile hobeak emakumeak, eta batzutan, eta hor rast patinatza dugu pixkat, guri ere iritsi zaigu zaintzaile hobea gehala. Eta hor, niretzat badago pixkat amatasunaren ereduan gaientzen nahi dian diskurso, praktika, eta zea, kontuan hartu beharrekoak, hausnartu beharrekoak pixka bat, ze bestela, horrekin puskatzea oso zaila da. Parte materiala oso garrantzitsua da zalantzari gabe, baina simboliko hori ere ustete landu behar dela. Bigarren gakue zaintzan etika edo ulerkera atzerako ulertzeko da, momentu honetan dauzen legediak aurreratu moduen oso familiaristak eta arrazistak diela, normalien guztiz osagarriak diela dauzen biherrekiko, ez dela norabidetzen sistema publiko baten edo eskaintza publiko baten alde, baizik eta zerbait externalizatzeko bideratzen da externalizatzera zaintzen biherrak dekozen persona hauei, ez? Prestazioek igo indie pila bat, eta ondorioz prestazio horrek, datuek dauz, euneko oso handi baten emakumie jasten da bezala prestazio horrek horrek zaindu alizeteko personak, ez? Eta astu barik, atzerritartasun legie, zelan izten dauzen persona pila bat, oso modu zaurgarri baten, papelak bai, papelak ez dikotomia horretan, asko bultzatute dauzelako, modu irregularrean lan egiten, kasu honetan, zaintza lanetan asko, eta hor, oso urgentzia asko edo egoera oso zaurgarrian identifikatzen dugun egoiarren figura, ez, internen figura, nun dauzen, azteko ia egundanetan lanean, 24 orduz. Eta, hirugarren puntue aipatu alda, batzuk aipatzen dabe, desfamiliarizazio prozesu bat emoten da biela, familiek zaindu barik, pixkate lana externalizatzen da bielako, prestazio horren ondorioz, baina desfamiliazio hori berprivatizazio moduen bebai ulertu aldugu. Lanak externalizatzen dabiz apuntapala, etxeko langileen zerbitzuen joera igo da pila bat, EAen 2014tik eta 2019 27an igo ziren, 2011an zaintzalien sektorien 80.000 langile EUSLA identifiketan da, 80.000 langile 105.500 etxetan, hau da, kriston eskaria dauela
momentu honetan etxeko langileen partetik, ez? Gainera, 2008tik lehen esan dute moduen, zaintzarekin lotutako lanpostu formalak ez die berreskuratu, de hecho, asko suntzitu egin die, eta ondorioz publikoan lanien dauzen langileen kopurue bajatu egin da, ez? Egoitzen plazan 87 pribatue da, nahiz eta pribatu da 87, pribatuen eskuetan 89 da, hau da, plaza batzuk publikoen esku dauzen arren, gero gestinue askotan pribatutik egiten dalako. Eta datu pioa dauz hemen, baina eske sentitzen dut botaten da bila eta gatxo dala, percepzioe ulertzi edo. Eta zaintza langileen egoera azalduko zumide? Bai. Bueno, nahi genitun ekarri lehen lerroan dauden hoiek, hori galdetu zitzaigun bereziki, baina feministok ez dakigu kontatzen bakarri gauza bat, jun behar dugu pixka bat, ez ibilbide guztia. Itea, karo, azkenean hau baldin bada negozio bat, eta ikusi dugu hainua komentatu egun bezala, hau baldin bada negozio bat, norbaiten bizkar inbehar da negozio, hemen ez da sortzen ezer geho saldu daitekena eta zea in daitekena. Orduan, hori da, zaintza eredu, kalitatezko zaintza eskaintza bat eziten, eta gainea gu guztiok pagatzen dugun zerbaitei, edo dagokionari barkatu pagatzea tokatzen zaione zerbait, gu guztiok ordainduko beharko genuke hori beste bateko. Eta bestea zaintzaien eskubideen truke ez. Orduan, ze esan ez dakizuena, gutxi. Baina, nahi dut hemen pixkatai aipatu, zaintzaileak diala era askotakoak, ondorioz martxan jarri behar ditugun estrategiak baita euskalgintzatik ere, ezin du homogeneoak izan, badaude profesionalak, dia ez profesionalak, profesionalen barruan daude binkulatzen dianak zerbitzu publikoetara, ez dianak, enpresa batentzat lan egiten dutenak, udalentzat lan iteuenak, kontratu pribatu bat familia batekin dutenak, interna daudenak, externa daudenak, inongo denborarik ez dakaenak, badutenak, euskaraz dakitenak, ez dakitenak, eta batzuk migrazio prozesu bate bizi izan duenak, arrazializatutakoak edo ez, daude pila bat, eta hori guztia ustete garrantzitsua dela kontuan hartzea guztietan lehen aipatu deu, baina diskriminazioa eta prekaritatea nagusitzen da. Denboraren pobrezi hori, egunerokoan zaintzaile ez profesional batek, demagun ama batek edo adineko pertsona bat zaintzen ari dana, edo gizon bat zaintzen ari dane emakume hori ere, dakan denbora pobrezi hori enplegura zehatzen da, eta esango nuke hau dela gako garrantzitsuenetako bat, edozein euskararen aldeko estrategia garatzerakoan, ze badakigu, da euskara ikastea ez dela danontzate erresa, baina denbora asko eskatzen dula, edozein hizkuntza ikastea bezalaxe. Eta orduan, hor egin beharko ditugula planteamenduak denbora pobrezi hori kontuan hartuta. Lan harremanak oso zailak dira, aktore askok parte hartzen dugu hontan, esan ditut mordoska batez, administrazio publikoa, enpresak, esan behar mordoska bat, baina gehoz da gutxillo, porque kontzentrazio enpresariala ere izugarria da Euskal Herrian, ez ditugu datuak bat, uste datu bat gogoratzen detela, 8 diala, erresidentzietako, egoitzetako hortan jardute uenak, eta metaketa oso handi bat dakae. Orduan,
horrek zailtzen du asko, negoziazio kolektibo bat, edo zein eskubiden gaineko zea bat. Eta gainea, sartzen dira familiak, familien antolaketan, ze ardura hartzen dian, ze ardura ez dian hartzen bereziki, eta horre sekulako mugimenduak daude zeinei eskatu zer, hori da bastante zaila. Dazkagu oso hitzarmen kolektibo zaharkituak, eskasak ez esatearren, bakite kriston esfortzua idala iten herri batzuetan hoieke berritzeko, beste erabateko, lizitazioak eta kontratazioak martxan jartzeko, baina egia da, gaur egun oraindik prekarietatea, soldata baxuak, ordutegi oso malguak, horrek esan nahi dula, egun guztia zaudela lanean. Orduan, noiz zoazen euskaltegira. Flexibilitatea, asteburutako lana, desprestigioa, ratio eskaxak, enpleguan iztasuna, askotariko lanak egitera behartuak daudela, etxean egiten degun hori guztia, espero dugu zaintzaile horrek hori guztia ere egitea, orduan inoiz ez dakigu oso ondo zer egin behar dan. Eta hori gertatzen da etxeko langile batekin, baina hori gertatzen da ere etxeko laguntza zerbitzu batekin. Ez badegu delimitatzen ondo, ez badegu esaten, ez badegu pedagogia egiten, pixka kentzeko burutik, neskamearen edo, iruditeri hori, norbait gure zerbitzura 24 orduz egon daitekenaren irudi hori, azkenean joera dakagu horrea. Bortizkeria eta gehiegikeriak sufritzen ditun sektore bat, baita akoso sexuala eta eraso sexualak ere, ez da oso gero beraiek hitz egingo digute zuzenean eta kontatuko digute argiago, baina uste ez dela gai bat askotan ekartzen dana, eta bada sektore bate gehiegikeri asko gertatzen diana eremu horretan ere, esan gabe doa, irregulartasun administratibo horrek danak, ze etengabeko mehatxua bilakatzen danez. Eta, osasun laboralari dagokionez ere, eragin fisiko eta psikologiko kaltegarriak kontuan hartzen ez dianak, ez daudenak etzea jungo eta medikoak esango izul, zure lanaren enpleguaren ondoriozko baja bate hartuko dezu, edo hau gertatzen zaizun hau zaintzalanek eragin dute, oso mediku gutxik esango dute hori. Orduan, ekarri nahi genuen zaintzaileen egoera oso modu laburrean bada ere kontuan hartzeko hitz egiten ari gehala, kasu honetan hitz egingo bagenu sektore laboral batez edo euskaratu nahi dugun, edo euskaldundu nahiko genuken eremu bati buruz, bada azkala baldintza batzuk, akaso beste sektore batzuetan ez diala bere horretan ematen. Eta hortik abiatu beharko dugula. Baita, pixkat mugimendu feministak zelan heltzeotzen gai honi, dakixo moduen urtietan zier daruegu zaintzak erdigunera, bitzak erdigunera esaten, heldu zan pandemia, eta errepente esan ginen, ostras, definidu biogu zer gabizan esaten azkenen urtietan, bai analiziak ageri zen itxia belako krisi dimensional hau, ez? Eta pandemian hasi zan denon bizitzak erdigunera prozesu, igual igezko greba feminista orokorra izan zan olan inflexio punto ikusgarri zena, baina esan alda 2008tik hasten dela prozesu hau formatzen edo gorputze hartzen, eta honino be lanien jarraitzen dugula, bai mugimendu feministatik, baina beste eragile sozio-sindikaletatik bai. Hori, lehen esan dute moduen oso prozesu politikoa izaten dabil, formatzeko, elikatzeko, eztabaidarako, ausardiarako, aliantzetarako kriston aukera emoten dabil prozesu hau. Eta pixkat honek danak azkenengo urtietan hartu daren forma azaltzen saiatuko naz. Bai, egin duguzela hainbat jardunaldi eta espazio zabaldu die debaterako, hor hasi ginen pixkat zaintzan ulerkera ertsi hori zabaldu guran, ez? Baiten gainun, zaintzak ulerkera dual bat dekola
definidu gainun, ez? Duala esaten dugu alde batetik derrigorrezkoa danean edo modu prekario batean danean izan alda zapaldutako egoera batetik egiten den lan bat eta egoera zapaltzaile bat izan alda, baina zaintza beharrezkoa den momentutik eta zainduak izatea nahi dugun momentutik eta konpromiso hori hartzen dugun momentutik zerbait emantzipatzailea edo askatzailea dela bebai ulertu gendun, ez? Eta horraz eginen debatitzen, bale, egoera dau fatal, zer proposatuko dugu? Eta errepente topau ginen izen bat superluzea eta da Euskal Zaintza Sistema Publiko eta Komunitarioa, ez? Oso ondo jakin baripe, zer hasi ginen definitzen zaintza sistema hori. Claro, zaintzan ikuspera hori zabaltzerakuen, hasi ginen berbetan, zaintza sektoreko lanen ganien, baina hasi ginen berbetan bebai osasunan inguruen, elikaduran inguruen, eta definidu ginen zaintza eskubide kolektiboa. Eta ulertzen gainun, persona orok bizitza osoan zehar zaintzeko eta zainduak izateko eskubide eta konpromiso moduan, ez? Orduan, eskubide hori eusteko sinesten gendun zaintza sistema publiko eta komunitarioan zergatik publikoa, sinesten gendulako eskubide hori bermatu behar zala publikotik, baina aldi berean komunitarioa astu barik, bai, uste dugulako orain arte arlo komunitariotik lanpilo bat egin diela eta balio askoak diela, eta sinisten dugu oraindik be, arlo horretako lanpila bat existitu behar diela, ez? Orduan, osatu genuen herri akordio bat grebara hurbiltzeko, herri akordio horren helburua zen, ulerkera komun bat edo relato komun bat egitea, bai, egoerarena, bai, zaintzaren ulerkerarena, eta gero, horizonte hori markatuta, aldarrikapen konkretu batzuk lurreratzen saiatu ginen. Aldarrikapen guzti horrek edo relato edo narrazio komun hori beste eragile batzuekin elkar banatuz. Horra aipatzekue, etxeko eta zaintza langileen kolektiboek indako prozesu dana herri akordio hau osatzeko. Orduen, herri akordio honetan, batez behiten da, pixkate egoeraren azterketa labur bat, dala lehen bota dugunaren oso antzekoa, zaintzaren kontzepzioe zabaltzeko saiakera bat, eta gero aldarrikapenen aurretik baiten da detektau, más o menos, eztabaida deko guzen aurrera begire, ez? Eta hor, igual, jake gauzen euskal gintzan espazio baten, bai etenakola aipamena hizkuntza eskubidieri, ez? Bai aipatzen da, zainduek izeterako momentuen ze bierrezku eta ze importanti edan gure ama hizkuntzan edo gure hizkuntzan zainduek izetie, eta baita zaintza sektoreko langileen euskara ikesteko doakotasuna jartzen da mahai gainien. Orduen, aldarrikapen taula bat osatu gendun, 3 multzotan banatuta oso zaila izan dana banatzie, porque, dana dauz elkarri iraginien, baina batez beda zaintza langileen eskubideen aldekue, sistema publikoen alde eta privatizazioen kontrakue, eta gero, bizitza duinen aldeko olako popurri aldarrikapen batzuk, epe laburreko eta luzeko aldarrikapenetan banatute. Orduan, akordio horrekin joan ginen grebara, interpela hogen duzen instituzioek, esan gure erantzunik jaso, baina lanien jarraitzen dugu, ez? Eta oin, esan alda, gabizela sektore, estrategia mankomunek lotu guran, alde batetik bai, mai intersindikalak funtzionatu dauela grebaren aurretik ondino be funtzionatzen jarraitzen dauena, gabiz herri akordio hori oinarritzat hartute aldarrikapen konkretuetara joaten edo pizkate zehatz hauetara joaten, bai sindikatuek eurek, hauren sindikatu barruen eragiteko, lan esparruetan eragiteko, eta baita negoziaketa kolektiboetan edo negoziaketetan eragiteko, marko honen baitan, bai, zaintza eskubide kolektiboaren baitan. Bardin etxeko eta zaintza langileen kolektiboen artien, bardin EAen antolatute dauzen residentziatako zenidien kolektiboen artien, pentsionistekin bebai, hor berdintasun teknikarien sare bat osatzen da bileta aurrepe bai ardura hartzeko eskakizun edo negoziaketetan gabiz, orduen, pizkat lanean jarraitzen gabizela azpimarratzeko, lasitasunez esan aldot lanean jarraitzen dugula. Bale, eta bukatzeko, nahi genitun ekarri lau gauza, igual prozesuetan ikusi ditugunak eta guretzat
bueno, eztabaidan ez dakit lagunduko duen edo ez, baina, bueno, asmo horrekin behintzat, ez. Guk askotan esaten dugu lehenbiziko zeregina degula zaintzala politikoki eta ekonomikoki aitortzea, eta hor, bueno, ez diegu begiratzen bakarrik, ez, egitura handiei eta nola egin behar dian aurrekontuak, eta ez bakarrik horrei baizik eta baita gure egunerokoan, gure militantzietan, gure eguneroko esparru horietan guztietan ze presentzia izan behar duten eta ze aitortza izan behar duten zaintzek. Eta seguru nago beste guztiok bezalaxe euskalgintzak ere badula zeregina horretan, ez? Hau izan daiteke adibide oso on bat, ez? Hori gure agendan sartzea, baina galdegitea zer nolako garrantzia dakan horre guztiak gure eguneroko individual eta kolektiboan. Uste garrantzitsua dela, baldin eta estrategia bat gurutzatu egingo badegu, eremu honetan. Etortzen zitzaigun beste gauzetako bat zan, euskararen sustapenean eta euskalduntze prozesuek ere izan dute emakume aurpegia. Eta lotu dugu, izendatu dugun eremu intimo, pribatu horrekin asko, eta hori dago zaintzarekin guztiz lotua. Orduan, aitortzea ere zaintzaren esparrua izan dela gure hizkuntzaren eta gure kulturaren ondarearen gordailua, uste askotan egin degula, eta ez da hau romantizatzeagatik, baizik eta aitortzetik eta problematizatzeagatik hori ere, baina uste ikustarazten eta aitortzen jarraitzea badala garrantzitsua. Ze asko gordetzen da, etxeetan eta pertsona bat zaintzen, adineko pertsona bat zaintzen, hitzak eta historiak eta ez dakitzer da, hori guztia oso aberatsa da eta zaintzaren esparruan ematen da. Zaintzaileen bizita lan baldintzak duintzeana, transizio horretan iruditu zaigu, urgentziazko beste aldarrikapen bat, eta hau ezin dugu luzaroan mantendu, hori argi dakagu, eta zor historiko badakagula ere bai, eta horiek nola lehen lerrora ekarri da pentsatu behar deguna, ez? Gure eraldaketa prozesu horretan zenbat zaintzaile dazkagun lerroan dauden horiek nola permititzen, ez? Nik batzutan pentsatzen dut guk martxan jartzen ditugune prozesuetan herrietan ez zenbatek alduen etorri, zenbaten gana iristegean, ze ordutegitan egiten ditugun gauzak. Gonbidatzen ez ditugunean, gonbidatzen ditugunean erresa da, gonbidatzen ditugu etortzeia, baina gonbidatzen ez ditugunean etortzen dian o ez dian etortzen. Hori dana, ez? Nik uste zaintzaren eraldaketa prozesu asko ematen nahi gehala, zaintzaileek parte hartu ezin duten espazioetan, eta bakit hau dakagula presente eta saiatzea etengabe hortan, baina oraindik kriston egitekoa dakagu hortan, ez? Eta, lan baldintzak eta bizi baldintzak hobetzeko prozesu horretan, euskara ikasteko baldintzetan ustete asko pentsatu behar degula, ez? Askotan jartzen dugu zama, ez? Profesionalengan, euskara ikasi beharko lukete, ze karo gure adineko pertsonek bestela, ez? Eta ustez zama hori inondik inora ez deula, badakit hemen gaudenok ez degula horrela pentsatzen, baina diskurso oso orokortua da hori, ja badaramatza urte batzuk bazekan zehose ikastea, ez, o bazekan euskaltegira puntatzea, hori bada,
Eta, bueno, baleno komentatu dugu ez, osea, bueno, hauskortasun handiko kolektibo bate dala, askotarikoa, eta horregatik ere leno hauek harri nahi genuen oso egoera zaurgarriekin kasu batzutan, eta ikasteko dakagun eskaintza berrikusi behar da. Badakit berrikusten ari diala eragile asko, eta gero kontatuko igute ere ze aukerak dauden hor, eta nola, baina noiz, non, nola, eta zertarako ere, ustete hausnartu behar degula, interes eta egoera asko daudelako ez, eta ezin degulako ziurrenik eskaintza homogeneo batin, eta badakit hemen gurutzatzen zaigula, ze baliabide dazkagun, ez, euskaraz alfabetatzeko, ze zailtasun dazkagun, kristone oztopoak dazkagula, eta hor uste zentzu hartzen dula ere, administrazio publikoak egin dezakena, baina baita komunitarioki egin dezakeguna ere. Bai, eta lehengoan kontatzen zien Arantzara junitzen, Nafarroko herri txiki batea, eta hango etxeko langile batzuekin elkarrizketa bat genekan, eta haietako batek esatezin, ez naiz gogoratzen zenbat urte eman ditune Arantzan, baina bera bertan euskaldundu dela, ez dela inoiz euskaltegira jun. Eta, etzakin perfecto, etzun idazten jakingo igual, ez dakit, baina hitz egiten zekin da ulertzezun, eta hori, esatezun, bertako jendeak erakutsi diola, ez, bazekila herrian errotu bertzula, eta gainera zelanetan jardun gozun, eta horrea bideratutako laguntza ere eskaini diotela, ez, eta beak hori pozik kontatzen zuen, beak ere oso onartuta zekalako, garrantzitsua dela beretzat, ez, hor lan eginda, adineko pertsonen zaintzan lan eginda adibidez, euskara jakitea. Eta hori da zerbait guk beti jasotzen deguna, predisposizio eta interese handia, baina zailtasun asko horretarako, ez da horregatik niretzat hor ere pentsatzea estrategia publiko komunitarioetan ustete importantea dela. Eta hor utziko nukenik, eta zuk erai. Hoxe, balio izen. Eskerrik asko. Alderarik edo balu pasako nioke mikroa. Bestela, hoxe. Mila esker. Miren eta Ainhoa, eta orain jarraituko dugu hain zuzen zaintzailei hitza ematen, beraz prestatu daitezen Katia, Mariana eta Elisari aurreratzeko eskatuko dizuet. Venid por aquí, por favor, y mientras os ponen los micros, pues os vamos presentando.
bueno, prestatzen dituzten bitartean, azalpentxo batzuk edo eman nahi genizkizueke, bueno, hasteko Mirenek aipatu duen bezala, bueno, guk ere ulertzen dugu, noski, horrelako prozesuetan ezinbestekoa dela zaintzaileek eurek hitza izatea, eta, bueno, kontuan hartzen dugu baita ere, esan duen bezala, bai, gonbidatzen ditugunean etortzen dira, baina gonbidatzen ez ditugun beste hainbatetan, agian ez dira etortzen, ezin dute etorri, eta hori ere kontuan hartzeko zerbait da, ezta? Eta, bueno, aipatu nahi genuen baita ere, gaurkoan Gipuzkoa eta Bizkaiatik etorri zaizkigula, beste lurralde batzutako elkarteekin ere saiatu gara, eta, bueno, jaso nahi dugu haiek esandakoa ere, ez? Astean zehar goizez mintegi batera etortzea ezinezkoa zaiela, agian beste batean larun bat goiz edo arratsaldez inkluso horrelako zerbait egitea eskertuko luketela beraiek ere parte hartu ahal izateko. Baina, bueno, gaurkoan badauzkagu hemen Katia Reinberg, bidez-bidetik, Mariana Urkullo, trabajadoras no domestikadasetik, Bizkaiatik, eta Elisa Peredo, Maitelan kooperatibatik, Gipuzkoatik. Kasu honetan gazteleraz egingo dugu lako solasalditxo bat, behar duenak Telegram bidez itzulpena prest daukagu, Telegramen zaintza eta euskara kanala bilatu beharko dezute, izenburua bera, eta hortxe izango dezute eskuragarri itzulpena. Eta azken ohartxo bat, solasaldi moduan planteatua genuen, Katiak beste hitzordu bat dauka eta lehenago joan behar izango du, orduan, Katia, primero te cederé la palabra a ti y ya luego nosotras nos quedamos en un pequeño coloquio para que ella pueda llegar a la siguiente cita. Primeramente agradecer a invitación, ¿no?, de hablar sobre cuidados y euskera desde la experiencia, ¿no?, que llevamos a mucho tiempo trabajando, ¿no?, con mujeres, principalmente de países de Abialaia. Como ya apresentado anteriormente, ¿no?, soy de la Asociación Bidez-Bide y trabajamos principalmente con el tema de homologación de estudios, ¿no? Entonces, llevamos ya desde 2009 trabajando con ese tema, pero que va cruzando muchas variables, ¿no?, como han colocado un marco para nosotras, ¿no? Pero antes de empezar a intervención, ¿no?, de la presentación en euskera ahí, que he ensayado toda la noche, quería que estamos hablando de cuidados, ¿no?, y euskera. Eu queria que levantasse a mão na sala quantos homens temos presente, não? Mais uma vez, nós já notamos que é totalmente feminizado, não? E que esse assunto não interessa aos senhores. Segue não se interessando aos senhores, não? Não? Essa sala deveria estar repleta de homens, não? Deixa eu correr a basura, não? Que corro eu, não, que não haga isso. Então, não, como as companheiras colocaram no marco, não? Temos um caminho árduo e que este cambio só pode ser quitando o privilégio do outro 50% da população e que as feministas não estamos separadas, estamos juntas, não? Caminhamos juntas. E este caminho e este cambio só pode ser desde o feminismo, desde os feminismos e desde a sociedade realmente participativa. E que os senhores realmente deixam seus putos privilégios. Perdona, pero me enfada, me acende. Bueno, vou seguir um pouco um roteiro, ¿no?, que Leire já nos ha passado as perguntas para não ir, pero solo ir muito por las ramas, porque interpela, é uma experiência também que he vivido, he trabalhado 5 anos como interna e é muito duro. É muito duro, as condições que todavia, apesar de muitas conquistas no caminho,
é complicado. Então, uma das perguntas não colocavam qual é o perfil. O perfil do setor é totalmente feminizado, principalmente as mulheres que trabalham como interna têm umas condições que podemos ver aí, eu não diria esclavitud, não me gusta usar esse tema, pero estamos numa subordinação constante, tanto porque é estrutural. É estrutural, é uma hierarquia de poderes, de muitas variáveis que entram. Raça, gênero, porque se vamos a ser especificamente não falando das mulheres, a maioria de internas são latino-americanas, países de habla laia, pero não te encontras mulheres negras trabalhando no setor de cuidados e tampouco muçulmanas trabalhando no setor de cuidados. Há poucas. Por quê? Porque há um classismo também aí. Não? Eu não vou contratar e, principalmente, eu conto uma anedota que me ha passado. Não? Na minha primeira contratação como interna, a entrevista foi por telefone e, quando eu disse que era brasileira, a senhora que me ia contratar, senti na voz que, brasileira. He pensado, não? Uma morena, sambante, com uma bunda impressionante, um colo impressionante. E quando nos hemos conhecido personalmente, o que ela me ha dicho, eres brasileira e eres branca. Le ha saído, não? Então, aí vamos vendo todas essas discriminações que vamos sofrendo no caminho. Como o tema também é cuidados e euskera, não? Quero contar também o que me ha passado, não? Quando fui a fazer minha primeira inscrição na Escola Oficial de Idiomas, a recepcionista me ha dicho, euskera, para quê? Se só se utiliza aqui. Tu hagas inglês, alemão, outra coisa, euskera não. Então, aí também, se não te explicam a história, se não ver a importância, se tu não lo conhece, não podes viver em euskera. E para nós outras, as cuidadoras, viver em euskera é muito complicado. Principalmente, vamos começar quando estudamos. Euskera não é uma língua fácil de aprender e tampouco amigável. Se eu não tenho tempo de estudar, é que não posso... não tenho tempo de praticar nada. Que nas minhas 2 horas livres, nos melhores dos casos, vou aprender euskera. Já me dirá quem pode aprender em 2 horas euskera. Mesmo por mais esforço que ponga. Claro que a nós outras nos gostaria viver em euskera. Muitas de nós outras, nos nossos espaços coletivos também, nos quedamos de fora de muitas atividades por não saber euskera e por não falar euskera. Pero a las condições, entendo que partimos também de estrutural. A nós outras também não corta a lei de estrangeria, que nos complica bastante a vida aqui. Então, há muitos obstáculos que não nos deixa fazer, pero tampouco é que há também explicar vamos colocar as vantagens, um pouco marketing aí, de viver em euskera, não? De viver aqui. Eu vivo aqui há 20 anos, agora vou completar 20 anos, e he tentado de todas as formas e sigo tentando aprender euskera. E creio que seguirei toda a vida, até o dia que pueda falar e viver em euskera. Esse é o objetivo. Em outras passagens, he aprendido euskera e a palavra que mais me gusta de euskera é askatasuna. Então, esta palavra eu vou levar sempre e eu creio que nós outras temos que nos poner aí e askatasuna a todo mundo. Viver a exigência de euskera. Nós outras somos conscientes de que se sabemos euskera, vamos assumir postos de trabalho dentro da hierarquia de cuidados melhores.
Vamos poder fazer umas oposições, vamos poder trabalhar em diferentes residências. Somos conscientes disso, mas é que é impossível fazer. Tanto é que aqui no território de Guipúzcoa ha havido a exigência para as cuidadoras do curso sociosanitário, devido a uma ajuda que dá a Diputação, uma PAP, e isto foi um lío para nós outras, que não podemos pôr mais carga nas mulheres que estão trabalhando com exigências, mais exigências. Então, estamos em sobrevivência, temos que facilitar a vida de nós outras, que já é complicado. Então, eu sugiro, não, uma das sugerências, uma das propostas que quando o sociosanitário foi obrigado, e algumas instituições colocaram viernes por la tarde e sábado por la manhã. Abrir classes de euskera em um dia, sábado por la manhã, domingo por la manhã, para que seja possível. Não sei, não garantizo a participação, porque garantizar a participação é complicado, mas creio que a afluência seria muito maior. Bueno, eu vou deixar que as companheiras falem um pouco também, mas é isso que queria deixar essa mensagem. E lo sinto muito que tenho que ir para outro compromisso, não vou poder quedar no debate mais profundo, e que graças por a invitação também, e que sempre é um prazer compartilhar com as companheiras todo o caminho que vemos fazendo e com as feministas. E mais uma vez insisto, não vamos poder cambiar se não andamos juntas, e que, por favor, senhores, correr o palo da escova. Eskerrik asko, Katia. Bueno, Katiak esan bezala, hitza pasako diogu orain ondorengoei, eta bueno, zuei bai galdera botako dizuet, bai Mariana Urkullo, trabajadoras no domesticadasetik, eta Maria Elisa Peredo, Maitelanetik. Bueno, hasteko horixe, Katiak egin duen bezala, zuen egunerokoaren aurkezpentxo bat egiteko eskatu nahi egin dizuen, hacer una breve presentación de vuestro día a día en vuestra organización, bueno, cómo surgió y qué es lo que hacéis. Bueno, Trabajadoras No Domesticadas es una colectiva que integramos mujeres vinculadas directa o indirectamente con el tema de los cuidados. Es una colectiva inmensamente diversa, somos mujeres de aquí, de allá, mujeres jóvenes, mujeres en edades medias, pero también tenemos compañeras que han militado y hoy por hoy pues son jubiladas del sector de cuidados. Tenemos compañeras entre los 80 años ya, que son pues también compañeras que nos van apoyando, que nos van enseñando, porque tienen la militancia de los tiempos que el tema de los cuidados y el tema del empleo de hogar era parte de esa feminización y de esa asignación de tareas a las mujeres. Es una colectiva que surgió producto de escuelas feministas, de economía feminista. Esos inicios no los viví yo en ese momento era más usuaria que integrante, pero sí he sido parte de esa construcción colectiva que tenemos desde el tema de la defensa de los derechos de las trabajadoras de hogar. Y aunque muchas veces dicen, ¿qué es eso de no domesticadas? Porque se asemeja o se relaciona al término de empleo doméstico, mujeres sumisas dentro de este empleo. Entonces nosotras, producto de esas escuelas, dijimos, surgió toda una información valiosa y decían las compañeras, bueno, y todo lo que nos hemos formado e informado y todo lo que hemos planteado a nivel de propuestas para las familias, la sociedad, las instituciones, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Y dijeron, pues vamos a conformarnos como una colectiva. Y de ahí surgió esta discusión, ¿por qué tiene que ser doméstica? ¿Por qué tengo que ser una trabajadora? Y decían, no, yo no soy doméstica, es como el perro, que lo tienes que enseñar, a leccionar. Y nosotras no somos eso, somos cualquier cosa menos sumisa. No somos mujeres pobres tampoco, somos mujeres que trabajamos en un sector precarizado y empobrecido, pero no somos sumisas. Entonces, de ahí esta discusión y de ahí dijeron, pues somos trabajadoras, estamos en el sector de empleo de hogar,
pero no somos domésticas y no somos domesticadas, o sea que no estamos para que nos cuenten el cuento. Ya aprendimos a contarnos nosotras nuestra propia historia, que hace parte también de una de las formas con las que trabajamos, representar. Es urgente y es necesario que nosotras mismas, como mujeres, como trabajadoras de hogar, nos representemos y que sean nuestras voces, nuestros puntos de vista lo que marque y haga incidencia política para realmente poder tener cambios, esos cambios que esperamos. Qué ricasco. Bueno, voy a pedir disculpas porque tengo una voz pero desagradable, pero una tos más todavía. Entonces, amenizaré de la mejor manera que pueda. Entonces, esta colectiva, pues tenemos muchos años, muchos años a partir del 2013, 2014, pero son compañeras que, les repito, vienen de una militancia feminista 100%, un compromiso social con mujeres migradas, primero porque hablamos en primera persona. Muchas de las compañeras que hacemos trabajadoras de hogar y trabajadoras no domesticadas somos mujeres migradas. Pero también las compañeras que son del territorio español son mujeres que han tenido que hacer la migración interna. Compañeras de Burgos, compañeras de otras comunidades. Y compañeras que siempre han estado con la defensa que aunque no han sido trabajadoras de hogar, como es el caso de las compañeras que son abogadas o doctoras en ciencias políticas, pero están vinculadas por su propia experiencia con el trabajo con las mujeres y con el empleo de hogar. Bueno, nuestro día a día son consultas inmediatas, urgentes, todo el tiempo, pero también la vinculación y el involucrarnos con otras colectivas, como decía Katia. Trabajamos en redes, solo estas alianzas con otras colectivas, tanto locales como a nivel de comunidad autónoma y a nivel de todo el territorio español, es lo que nos ha permitido tener esa incidencia a nivel de todo el Estado. Esos pequeños logros que se han conseguido es por iba a decir una mala palabra, pero voy a decir por la insistencia y por la persistencia y por la urgencia de estos cambios que solo nosotras podemos procurar y que solo nosotras podemos defender. El día a día es reconocernos dentro de esas organizaciones y dentro de esas alianzas estratégicas, igual aquí ya voy a meterme un poco en nuestros proyectos, es mantener el abogar porque las condiciones laborales sean dignas, pero también las condiciones de vida. Nosotras estamos desde nuestra asesoría también intentando formar e informar a las compañeras para que ellas también sean una réplica de esa información en temas para mejorar, para superar lo que es la brecha digital. Y tenemos compañeras que están también asesorando en temas de extranjería, de acceso a temas de Internet y también, pues, obviamente, la parte de la asesoría en derechos laborales, porque aunque sí se han conseguido algunas cosas, aunque hay una ratificación de un convenio, aunque ha habido recientemente lo de la aprobación de la norma que va a regular la parte de salud o de riesgos profesionales en el empleo de hogar, pues hay cosas que están todavía muy, muy crudas, muy pendientes de resolverse de la manera adecuada. También estamos vinculadas y comprometidas con el tema de nuestra propia realidad, la migración. Migración que está interferida, atravesada, violentada por la ley de extranjería, que aunque se supone que está a puertas una modificación, sigue condicionando la vida de las personas, condicionando la vida de las mujeres, condicionando el que puedan tener una calidad, porque no hay eso que comentaba Katia, igual vamos a sonar repetitiva, pero es parte de la realidad de nuestras colectivas. Esa exigencia a nivel de formación, solamente es poner un requisito, lo cual no garantiza que eso va a mejorar la empleabilidad, que va a mejorar las condiciones de trabajo, que van a entrar en función realmente todos los derechos. Son exigencias que no van acompañadas de
de estas remuneraciones. Desde Trabajadoras No Domesticadas abogamos, luchamos y por eso nos estamos integrando justo con la plataforma de la vida en el centro. Estamos comprometidas porque, lo diría en euskera, pero es que me voy a enredar la lengua y yo lo sé. Entonces, y estar con esta plataforma y ser parte de una incidencia y de una propuesta para que exista por fin lo que es el sistema de cuidados, un sistema público, un sistema realmente que resuelva e identifique las necesidades de cuidado de todas las personas que hacemos parte de Euskal Herria. Que los cuidados dejen de ser un privilegio. Yo, como trabajadora de hogar, hasta hace poco tiempo, abogo porque dentro de poco tiempo que yo requiera de cuidados de dependencia o de cuidados, porque los cuidados están siendo una necesidad inmediata y yo creo que no tiene que ser algo que sea un privilegio. Entonces, de por ahí está nuestro compromiso y nuestro quehacer. Gracias. ¿Te parece? ¿Nos presentas también un poco Maitelan, María Elisa? Egunon denoi, nire izena da María Elisa Peredo Quiroz, Boliviatik nator eta Maitelaneko bazkide langilea naiz. ¿Vale? Maitelan es una cooperativa integral que está constituida por socios colaboradores, socias usuarias y socias trabajadoras. Nuestro ámbito de trabajo son los cuidados, principalmente trabajamos en la ayuda domiciliaria. También tenemos el trabajo de acompañamiento social en un programa que tiene el Ayuntamiento de Hernani que se llama Ausosancha, y para completar las jornadas laborales también realizamos trabajos de limpieza de domicilios, limpieza de oficinas, limpieza de empresas, incluso hacemos limpiezas de fin de obra, ¿no? Maitelan surge de más o menos desde el 2019, fines del 2018 empezamos, ¿no? Surge del grupo de mujeres de AMER, que era la Asociación Multicultural de Hernani, desde donde se impulsó y se asesoró, se acompañó para la creación de Maitelan. Estuvimos un año realizando talleres cada sábado para ir haciendo la cohesión del grupo, ¿no? Y somos un grupo de mujeres, las socias trabajadoras, que hemos ido, ¿no?, cogiendo responsabilidad, hemos sido perseverantes y el compromiso de crear esta cooperativa. La creación también tuvo, ¿no?, alguna financiación de la Diputación de Guipúzcoa, que fue gestionado por los técnicos de Beter y Burunchaldea, que ellos nos ayudaron a impulsar la cooperativa. En 2020 creamos la cooperativa, pero pensábamos, ¿no?, teníamos planeado hacer una UTE con otra cooperativa, pero nos atravesó la pandemia y esta cooperativa quedó afectada, por lo que decidimos ir solas nosotros, ¿no?, sin la suficiente capacidad de hacer frente a lo que presuponía tener que pagar un trabajo indirecto de la administración y la coordinación de la cooperativa. En 2020, ¿no?, para nosotros ha sido una etapa muy difícil y dura, ¿no?, que nos ha costado bastante, ¿no?, mantenernos. Estuvimos a punto de extinguir la cooperativa porque los números no daban, no había servicios, pero en 2022 firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Hernani y la cooperativa Zabaldus para trabajar en el programa Ausosancha, donde actualmente trabajan 4 compañeras a tiempo completo, ¿no? Este convenio nos dio contención en 2022, ¿no?, y también la colaboración de 4 socios colaboradores, y que también tomamos la decisión de que nos hacíamos cargo nosotras mismas, las trabajadoras, de la administración, la coordinación de la cooperativa, hizo que ahora Maitelan esté viva, ¿no?, y pueda estar yo aquí.
Gracias. Bueno, ya habéis ido comentando un poco quizá, ¿no? Queríamos ahondar un poco en cuál es ese perfil de las trabajadoras y sobre todo en qué condiciones os ha tocado trabajar, ¿no? Katia ya ha comentado unas cuantas discriminaciones, también habéis comentado, Mariana también bueno, ha puesto sobre la mesa quizá otras prioridades que no son el euskera, por ejemplo, ¿no? Prioridades que tenéis, pues, como la ley de extranjería o la ley de migración que comentabas, otras exigencias de formación, homologaciones. No sé cuál es vuestra realidad en ese aspecto. Bueno, hablar de trabajadoras de hogar es hablar de un perfil amplio. Hacer una caracterización específica creo que es excluir realmente Diferentes realidades. dejar a muchas compañeras y sus realidades por fuera. Trabajadoras de hogar, hay jóvenes, o sea, es diversa en edades, en procedencias, porque así como se cree que hay más facilidad para las compañeras de América Latina, sí también hay barreras, como es el racismo, como es la discriminación de clase. Muchas veces se piensa que todas las personas que vienen son personas, son mujeres sin acceso a la educación, y eso también es falso. Entiendo. O sea, desde Vides creo que tienen la realidad de la homologación. Hay una cantidad infinita de compañeras que traen una formación profesional y experiencia profesional desde sus países de origen. Y entonces no estamos hablando de mujeres con dificultad para aprender, estamos hablando de mujeres con dificultad para conciliar sus tiempos, para poder conciliar sus roles, porque muchas no tienen tiempo ni pueden hacer su rol de madre, pues menos que puedan volver a las etapas de escolarización. Entonces ahí yo creo que también, haciendo un poquito el guiño al euskera, puede haber mucha sensibilidad, como hay desde trabajadoras no domesticadas, al tema del euskera. Pero si no tengo, si trabajo demasiadas horas y me pagan demasiado poco, ni siquiera me pagan lo que podría ser una jornada real, entonces menos que me puedan dar permiso, porque dentro del empleo de hogar no hay una negociación con el empleador, hay una situación de poder, una relación de poder. Puedo ir al médico, o sea, eso es un derecho, pero en las trabajadoras de hogar existe el tener que pedir permiso y reponer el tiempo para poder hacer uso de ese derecho. Entonces, es como, es impensable el poder pensar que van a poder ir a un curso o que van a... Hay muchas facilidades, ahora mismo hay compañeros de colectivas en Vizcaya que hay, y dice textual, euskera para migrantes. Bien, porque nosotras también muchas somos mamás, que luego no podemos acompañar el proceso de educación de nuestros hijos. Y a veces es al contrario, a mí me pasa, en mi proceso de euskaldunización, pues es mi hijo el que me enseña, porque claro, el profesor va a lo suyo y va a la velocidad del resto, pero yo, siendo empleada de hogar antes y teniendo otra responsabilidad ahora, no puedo dedicar, y muchas trabajadoras les pasa eso, no pueden dedicar el tiempo que quisiéramos y que el idioma requiere, ¿no? Que no es por una falta de respeto, porque no es tampoco por una falta de reconocimiento, que si estamos aquí, pues obviamente debería ser la parte integradora de nuestro proceso, tanto a nivel social como a nivel laboral. Hablar del perfil es hablar de mujeres, no todas vienen partiendo de cero, con una situación económica estable en sus países, y estable porque lo relacionan que ya tienen una vivienda, que ya tienen cierta estabilidad, repito. Pero ¿qué pasa? Por la carestía que también tienen en sus países de origen, pues hay un problema de educación para sus hijos. Entonces, por esa razón, el tema de migrar es una necesidad. Luego, el perfil. Son mujeres con toda realidad a nivel de migración. Pueden ser en situación administrativa regular o irregular. Y muchas pueden pasar años en situación irregular
porque no llega esa oportunidad de contratación, porque no llega ese famoso contrato que pueda ayudar a regularizar. Son personas también con problemas de vivienda, con problemas de padrón, que eso es la parte, la llave inicial de todos nuestros derechos como personas migradas. Hay mucha dificultad incluso con cosas sencillas, o sea, ustedes como en su día a día dicen, pues voy a abrir una cuenta, pues para nosotros no, hay que tocar 20 puertas antes de poder conseguirlo, porque obviamente el ser una persona migrada y en situación administrativa irregular, pues deja, no es una pared, no, es realmente una valla muy difícil de poder solventarla. Hay personas que tienen años, o sea, pueden pasar una vida sin volver a sus países y seguir en una situación administrativa irregular porque se va creando un bucle de situaciones de desprotección, de vulnerabilidad de sus vidas, de su salud también. Hay mujeres que, bueno, ahora están reconociendo que las trabajadoras de hogar han estado desprotegidas con temas de riesgo profesional y todo, pero ¿qué va a pasar con esas mujeres que si no tienen papeles, si no tienen un contrato, no existen ante la seguridad social y obviamente esta protección no va a ser para ellas? ¿Qué va a pasar con esas mujeres que ahora con el famoso derecho al paro no se les ha reconocido todos esos años en que pudieron lograr cotizar? O sea, yo aquí igual voy a ser un poco repetitiva, pero son mejoras que no terminan de solventar la realidad de las trabajadoras de hogar y de tantos colectivos de personas migradas. Bueno, me quedo aquí porque si no… Desde Maitela, no sé si partís de las mismas necesidades y obstáculos. Por ejemplo, antes se me ha ido, ¿no? En nuestro proyecto Maitela luchamos día a día para poder lograr los objetivos sociales por los que hemos creado la cooperativa, ¿no? Uno de los objetivos es ser un instrumento para cubrir las necesidades, ¿no? de cuidados que hay en el territorio, prestando servicios de calidad y también, ¿no? basado en un respeto mutuo que hemos visto mucho en lo que pasa en el servicio doméstico. Por otro lado, otro de los objetivos principales para nosotros es dignificar el trabajo que hacemos, ¿no? A las personas que nos dedicamos profesionalmente al cuidado, mejorando las condiciones laborales. Actualmente ya estamos cobrando también el tiempo de desplazamiento, tener seguridad, estabilidad, ¿no? horarios que compaginen con la vida familiar y recibir formaciones y sobre todo también demostrar nuestra valía como profesionales. También queremos ser una herramienta para poder regularizar a las compañeras que se encuentran en situación administrativa irregular, ¿no? Hemos logrado ya regularizar una compañera. ¿Cuál es nuestra realidad actualmente? Actualmente trabajamos más de 15 mujeres ya en la cooperativa. Estamos dadas de alta en el régimen general, no en servicio doméstico. Contamos con el certificado profesional todas. Ya no somos chicas, ya no somos empleadas de hogar, somos auxiliares domiciliarias, ¿no? Y el trabajo se está haciendo en ayuda domiciliaria sobre todo y también con lo del acompañamiento social. Nuestros salarios están por encima del convenio estatal de cuidados, nos estamos pudiendo permitir y también ahora este año hemos apostado por la reivindicación del desplazamiento, ¿no? que es el tiempo que se pierde de un domicilio a otro, que la mayoría de las empresas no las pagan, nosotros estamos ya pagando, ¿no? O sea, el usuario, la persona que cuidamos no paga, está de las mismas horas que nosotros cobramos, estamos haciendo frente a este gasto, ¿no? que no se cobra al usuario. Y esperamos, ¿no? deseamos que esta apuesta que hemos hecho este año no nos genere terminar el año en pérdidas. Es también, ¿no? para nosotros este trabajo con la cooperativa es muy duro, tenemos que meter muchas horas y también, ¿no? comer a veces muchas frustraciones, pero también hemos sentido que al hacer las compañeras el trabajo en mejores condiciones está aportando a la sociedad,
hacen un mejor trabajo, cada día son mejores profesionales, cada día van más motivadas a trabajar. El sentirse parte de algo también hace que las compañeras se sientan cuidadas. A veces sí que no tenemos tiempo de echar una charlita o algo, pero a veces ha pasado algo, te llaman, y el sentirse escuchadas, el sentirse, hace mucho también. Entonces nosotros nos motivamos, ¿no?, por estas situaciones que vivimos el día a día, nos motivamos y queremos seguir adelante. Es que ricasco. Bueno, pues para ir concluyendo un poco, bueno, estamos viendo cómo quizá sois más diferentes, partís de unas organizaciones en las que tratáis más temas aparte de los cuidados, ¿no? Vosotras ya estáis más centradas en el sector. En cuanto al euskera, habéis comentado un poco, a veces es una exigencia, pero bueno, también es de vuestro interés ya no solo de cara a lo laboral, sino en vuestra vida privada, pues a la hora de escolarizar, por ejemplo, a los hijos, lo habéis comentado. No sé cómo vivís esa exigencia de euskera y para concluir un poco, ¿qué es lo que realmente necesitaríais, ¿no? Antes ya habéis comentado algunas claves, pero ¿qué es lo que necesitaríais para poder realmente pues, o acudir a las clases o cómo veis que podría funcionar para vosotras? Yo creo que nosotras como trabajadoras no domesticadas creemos que el euskera tiene un valor importante porque hace parte de dónde estamos, de cómo vivimos, de dónde hemos llegado. Sin embargo, aunque algunas de nosotras, pues por trabajo o por temas de cómo nos relacionamos y con quiénes nos movemos en cuanto a estas alianzas estratégicas que tenemos, vemos la necesidad de sí tener un proceso de euskaldinizar. Sin embargo, para nuestras compañeras, las del día a día, algunas viven el euskera como una barrera. También una manera de marcar esas diferencias de yo soy de aquí y vos sos de allá. Muchas dicen, quisiera aprender para saber qué están diciendo de mí. Porque claro, las familias se ponen a hablar, pero para que ésta no se entere. Entonces, lejos de ser algo que realmente les inspire o les anime y les motive a, pues yo quiero aprender, es como marcarte esa lejanía con la trabajadora. Sin embargo, nosotras pensamos que aunque hoy por hoy hay más facilidades para aprender, necesitamos tiempo, que se regularice dentro de las políticas, al menos en el País Vasco, que esté incluido este tiempo, así como se supone que ahora va a haber un periodo de formación que no sé cómo va a ser, porque va a ser en línea, para el tema de riesgos laborales. Así debería de haber también para el euskera, o sea, que sea un requisito, pero que nos faciliten también las condiciones. Que no se vea el euskera como un privilegio, porque realmente tiene que ser un puente que nos integre, que nos ayude y nos facilite esa convivencia. Que no sea solo, yo recuerdo siendo trabajadora de hogar interna, atendía a un matrimonio de extremeños. Y el señor me decía, yo te voy a enseñar euskera. Y me decía, evunon. Evunon. Y yo decía, así no es. Así no es. Y porque yo me ponía a leer, o sea, tú ya estás con el diablito excusor, me decía yo, mi teléfono era mi mundo, ¿no? Y el internet me salvaba la vida. El buenos días así no, así no se dice, decía yo. Como sencillo, ¿no? Pero sí tiene que ser que nosotras sintamos como personas migradas la necesidad de que esto sea algo de dar y recibir, integrarnos, que no sea el privilegio de algunas, porque también lamentablemente volver para nosotras a un periodo, a un proceso de escolarización está difícil, porque nos pagan poco, repito, trabajamos mucho y entonces ¿a qué hora podemos hacerlo?
Y los cursos que se abren son en horarios que para nosotras no están disponibles. A gratuidade, não, eu digo a gratuidade porque o acesso agora está gratuito, é gratuito. Se eu quero pôr, não, eu posso estudar euskera gratuitamente, não? Pero tenho que gratuitamente significa que não posso ter um número de faltas, tenho que estar presencialmente e no horário estipulado. Não pode, olha, mira, me vem bem por la manhã, me vem bem por la noite, me vem bem sábado, me vem bem domingo. Então, quando diz, não aprendes porque não queres, há que ver. E digo, não é só no setor de cuidado, é a necessidade do euskera ou que se vive como uma barreira. Nos processos de homologação, muitas mulheres, não, muitas pessoas que passaram por aí, uma cifra exata, 5.186 mulheres hemos atendido nesse decorrer desde 2009. Para aceder a um posto público, tens que ter um perfil de euskera. Então, já não me vale só a homologação de estudos. Eu tenho um grupo de 50 médicas e médicos que não podem aceder, têm a homologação, mas necessitam um perfil de euskera para poder trabalhar em determinado local. Isso estou dizendo de medicina, que supostamente seria mais fácil. Pero encontramos ingenieras, ingenieros. Es que no entiendo, ¿no? ¿Por qué para un sector sí, para otro no? Porque ahora, ¿no? He estado recientemente en mi país y todo el mundo conoce Ordizia por la CAFE. Y los de Ordizia hablan portugués. ¿Y por qué nosotras que estamos viviendo aquí hace tiempo no podemos hablar euskera? ¿Qué política hace a CAFE que no puede hacer el Ayuntamiento de Donosti? Por ejemplo. Y eso, de que puedan conseguir la homologación, pero por esta falta de requisito del euskera, lo que provoca es una obrerización de las formaciones. O sea, no va a ejercer como médico. A lo sumo, podrá ejercer como sociosanitario, como auxiliar de enfermería o algo así, donde no se requiera el euskera. ¿Qué es lo que hace? Pues precarizar más la vida de estas personas. Eskerrik asko, desde Maitelan, ¿quieres añadir algo, María Elisa, en los minutos que nos quedan? ¿No? Con frustración, impotencia, tenemos la voluntad, valoramos el idioma, queremos aprender el euskera, pero no tenemos tiempo suficiente. Personalmente me gusta mucho el euskera, incluso me he apuntado a Euskal Danza, ¿no? Pero no me ha resultado. He aprendido la danza, pero el euskera ahí no se ha quedado. Soy buena bailando, dicen, pero hablar lo básico, o sea, hablo con todas las compañeras de Euskal Danza, pero se queda ahí. Yo tengo a dos, pero como no tengo suficiente tiempo para reforzar, para practicar, no voy avanzando y es frustrante, ¿no? Aparte también las compañeras que ya han podido avanzar en euskera, ya sea por el beneficio que tienen en el programa Uso Sancha, ellas tienen el 15% destinado de la jornada a la formación y entre esas hacen euskera. Han avanzado y están en un nivel, ¿no?, bastante avanzado, pero van a la Euskaltegi y porque no hay gente, les dicen que van a ir a un grupo inicial. Entonces, eso también nos produce, o sea, una desconcertación. O sea, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo a mí me ha pasado cuando yo empezaba a trabajar. En un trabajo me han dicho que no, tú tienes que hacer la formación como las otras compañeras, a inicial. O sea, es como hacer bachiller y luego volver a la ESO. O sea, entonces no hay ese reconocimiento real. Entonces no te motiva. En vez de motivar, hace que te sientas desconcertado y dices, ¿qué es lo que quieren? No nos preguntamos. Sentimos que en el trabajo que estamos haciendo con las personas, porque no todas nos hablan en euskera, nos ven que no somos de aquí y nos hablan en castellano las personas mayores, ¿no? Hay sí algunas personas que hablan euskera cerrado, pero muy pocas de las que hemos tenido, ¿no? Genera cercanía, eso sí.
pero también hay contradicción. Yo he ido a trabajar a un caserío y claro, estaba estudiando, no me acuerdo si el ABI, estaba estudiando y claro, a modo de hacer mincha práctica con la señora, trataba de entenderle todo y no le podía entender. Nosotros estudiamos el Batúa, ellos hablan el Sarra y los sobrinos me decían, no te rompas la cabeza, Elisa, ni nosotros le entendemos a las crías porque hablan euskal españolizado, decía. Entonces, dice, con razón, ¿no? Todo el tiempo, el primer año estudiando aquí en el Euskaltegui, sales a Hernán y todos det, y tú dices, o sea, nosotros esas cositas, ¿no? Un poco, pero yo pienso que es en todos los idiomas, ¿no? También, ¿no? Dice si hay alguna una experiencia real de aprendizaje, sí. En Maitelán, con el programa Oso Sánchez, hemos tenido, ¿no?, la oportunidad de que 4 compañeras tengan esa posibilidad de estudiar, pero también ese programa no es definitivo, es rotatorio. Entonces, lo que tenemos que hacer desde Maitelán también es poder seguir fomentando y también darles la posibilidad de que las compañeras puedan disponer de sus horas de trabajo, aparte de sus horas de trabajo como ayuda domiciliaria, también puedan acceder a las clases, ¿no? Pero cuando vamos a hablar a los euskalteguis, no hay horas que compaginen con nuestras horas libres. Por ejemplo, en cuidados, lo que más nosotros tenemos la demanda es en la mañana, de 9 a 1 de la mañana. Y después en las tardes para ir a acostarles o también nosotros vamos complementando con las limpiezas de oficina después de las 7, 8 de la tarde, así. Pero cuando vamos al Euskaltegui, no hay horarios que tú puedas hacer el euskera. O sea, 2:30 de la tarde no hay. Es que yo necesito a las 2:30, a 4, por ejemplo, podríamos asistir algunas haciendo el esfuerzo, ¿no? Porque también tenemos que tomar en cuenta que muchas de nosotras tenemos hijos y son madres solas, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Tenemos, por otro lado, también, podríamos nosotros por lo menos poner 4 horas a la semana para nuestra formación, por ejemplo, como Maitelán. Yo estoy hablando desde las compañeras de Maitelán, desde esa posibilidad, pero también podríamos pedir, ¿no?, a Diputación, al encargado de euskera, a AVE, no sé quién sea, que por qué no subvenciona, no nos podría subvencionar 6 horas semanales. Con 10 horas a la semana podríamos hacer el avance y que sea continuo. En 5 o 6 años podríamos lograr quizás de algunas compañeras, lograr el B2 que se nos pide en el sector de los cuidados. Es muy avanzado el B2. Incluso yo tengo compañeras de Euskaldanza que hablan euskera, se presentan a los exámenes de AVE y no aprueban. Y ellas hablan euskera. Y siempre estaban de sustitutas, les llamaban así en la residencia, pero igual, o sea, para la gente autóctona igual es difícil. Gente que ha vivido en el euskera, todo. Yo me presentaba al B1 y el examen. Dije, no, el Urengurtea, digo, pero después el tiempo no hay. O sea, es bien difícil, o sea, lo hacen bien difícil si las de aquí que trabajan, que viven. Y nosotras que el tiempo también es nuestro peor enemigo, es complicado, ¿no? Bien, Elisa, pues muchas gracias. El tiempo también apremia ahora, se nos está yendo. Si nos importa, nos quedamos un poco con eso último también que decíais, ¿no? Habéis dado algunas claves de cuáles pueden ser, pues incluyendo en el horario de trabajo, horarios más compatibles. Bueno, tomamos nota y seguimos después del café. Kaferako ohartxo txiki bat, Casa Bergara tabernan izango dugu orain atsedenaldian kafea eta pintxo hartzeko tartea. Sarreran programarekin batera txarteltxo batzuk banatu ditugu, batzuk sartzean igual zuzenan eserizate, ez baldin badezute hartu orain eskatuta emango dizugu ados. Eskerrik asko y gracias Elisa, Katia y Mariana.